Poslije promotivnih skupova koje su održali u Andrijevici, Beranama, Bilom polju, Rijeci Crnojevića, Plužinama, Šavniku i Nikšiću, srpski radikali stigli su i u Srpsku Podgoricu. Pozdravio je građane glavnog grada Crne Gore, koji su se sinoć okupili da čuju i vide prvake Srpske radikalne stranke svih srpskih zemalja, član izvršnog odbora Branislav Vujadinović. Vlast u Crnoj Gori, kaže dalje Vujadinović, na sve načine pokušava da onemogući svog jedinog ozbiljnog protivnika, Srpsku radikalnu stranku dr. Vojislav Šešelj. Svašta govore o nama, nazivaju nas ekstremnim nacionalistima, ratnim fuškačima, grubijanima, ali nikada ni za jednog srpskog radikala nijesu mogli da kažu da je kriminalac, da je lopov i da je izdajnik. Nikada nijesu mogli da nas uplaše, podmite, kupe, da nas uvuku u svoje prljave poslove koji donose bogatstvo pojedincu, a siromaštvo narodu. Zbog svog poštenja, snage i pravičnosti, srpski radikali su ne samo stradali u ratu, nego i u miru. Hapšeni su naši članovi od Beograda do Podgorice. Komunisti nastavljaju svoj prije 50 godina započeti posao, uništenje srpskog naroda. 500 su godina Turci vladali srpskim zemljama i za 500 srušili 5 manastira srpskih. Komunisti vladaju 50 godina i za 50 godina srušiše 500 srpskih manastira. Vrijeme je, braćo, da se crvena sotona zaustavi. Vrijeme je da se crkve vrate narodu, vrijeme je da se radnici vrate u fabrike, vrijeme je da se ukine šverc i kriminal. Vrijeme je da se srpskom narodu vrati dostojanstvo, vrijeme je da kriminalci izađu po znanju prava. Vrijeme je za Srpsku radikalnu stranku koja jedino može uraditi sve to. Zdravo bili. Riječ ima Nebojša Veličković. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pozdravljam vas ispred opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Bijelo polje. Na početku da postavimo jedno pitanje. Kuda nas put dalje vodi? Ova zemlja je unesrećena i unakažena. Prekopana su sva njena pamćenja, oskrnavljene sve njene svetinje. Nikada moral njenih ljudi nije bio tako zgažen, prodat i spušten u jame beznađa kao ovih godina. Nikada toliko umnih i mladih nije odbjeglo u tuđinu, opečeno na svom ognjištu kao ovih godina. Nikada takvo socijalno raslojavanje, naglo i profitersko, nije izvedeno kao u ovom periodu. Nikada se nije pojavilo toliko doušnika, pljačkaša, plaćenika, pištoljaša, nasilnika, lovatora. Još je mnogo takvih nikada, nikada, nikada. To je naša realnost od koje svako od nas nosi makar po jedan ožiljak na licu. A sankcije su uglavnom služile kao štit za odbranu od vlastitih promašaja i strateških grešaka. Možemo li dalje sa tvorcima te realnosti? Ako ne sa njima, ko su drugi? Mnogo je prvih, a malo drugih. Sa puno odgovornosti tvrdim da su srpski radikali među ove druge i to jedini. Ako želimo opstati, moramo učiniti odlučujući korak. Ima li na političkom prostoru Srba još jedna stranka koja bi mogla da uradi ovo što mi danas radimo? Ima li osim Srpske radikalne stranke jedan siguran i ozbiljan politički program koji bi mogao da posluži kao garant budućeg državnog ujedinjenja Srba? Odgovor je nema. I ta okolnost može da nas čini ponosnim. Srpska radikalna stranka nikada nije bila faktor nestabilnosti ni u jednoj srpskoj zemlji. Ona ni danas nije faktor nestabilnosti.
već naprotiv ona je izraziti faktor stabilnosti. Srpska radikalna stranka ima mnogo razloga da bude ponosna na svoj učinak u borbi za zaštitu interesa srpskog naroda. Ali nas tek očekuje veoma istrajan i pregoran rad. Očekuju nas velika iskušenja. Srpski narod u svim srpskim zemljama sve više uviđa da je Srpska radikalna stranka jedina prava, jedina ozbiljna alternativa postojećoj vlasti. A šta je cilj srpskih radikala? Naš cilj je obrazovanje jake ekonomske i političke srpske države. Sa jednom vladom, jednim predsjednikom, mi hoćemo da nam predsjednik savezne države dočekuje ugledne građane, a ne kao ovaj sadašnji traktoriste i bicikliste. Mi hoćemo da odnegujemo nove generacije odane zemlji svog rođenja. Zato se moramo osloboditi DPS-a i SPS-a i njihovih poltron poslanika koji su u parlamentu dizali i noge i ruke u znak podrške čelnicima DPS-a, ne znajući pritom ni za šta glasaju, ni koliku štetu nanose svome narodu i svom kraju. Riječ ima Ljiljana Šaković. Dostojanstvenom politikom dostojanstveno preživjeli. Jeste preživio ogroman broj ljudi u Crnoj Gori, zaista samo preživio. A odabranoj manjini omogućeno enormno bogatstvo, uživanje svakojakvih privilegija i oni gaze sve pred sobom. Gotovo smo dosegnuli dno ponora. Ako je naše prošlo, šta će biti sa našom djecom? Šta će biti sa vašim mladima? Šta će biti sa vama? Veliki broj mladih ljudi je po završetku studija, ne mogavši da nađe zaposlenje, ne nalazeći mogućnost za osiguranje osnovne egzistencije, morao je da ode na zapad. Tako je zapad besplatno dobio visoko obrazovani kadar. Tamo se mladi ljudi dokazuju i vrlo brzo postaju specijalisti u svojim strukama. A mi gubimo i dalje, jer su otišli od nas, a ulagali smo od njih. A ovdje došlo je do erozije morala, što je najstrašnije. Ugroženo je školstvo, zdravstvo, obrazovanje, socijalna politika, sve je ugroženo. Desetine hiljade radnika je ostalo bez posla. Mnogi ljudi moraju da se snalaze, čak i sa švercu da se bave samo da bi preživjeli. A fabrike i preduzeća kupili su odabrani ljudi u bescenje jeftino, odnosno predato im je u ruke da bi u budućnosti gazdovali nad djecom tih istih radnika koji će tu da rade. Šta Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj vam nudi? Ujedinjenje svih srpskih zemalja. Sačuvat ćemo našu tradiciju. Pomagat ćemo našu crkvu.
Organizovat ćemo unitarnu državu bez federalnih jedinica i bez autonomnih pokrajina. Donećemo novi ustav. Organizovat ćemo državnu vlast na novim principima. Diplomatija će biti reorganizovana i efikasna. Ravnopravnost i reciprocitet bit će osnovi spoljne politike. Borit ćemo se za istinski narodni suverenitet. Imaćemo jedan parlament, jednu vladu. Državna uprava bit će jeftina. Funkcioneri će biti odgovorni i smenjivat će se po potrebi ako to zasluže u negativnom smislu. Ustav i zakoni će se strogo poštovati. Državna birokracija bit će smanjena i strogo kontrolisana. Borit ćemo se protiv kriminala svim zakonskim sredstvima pravne države. Pravosuđe će biti nezavisno i efikasno. Djelovanje političkih partija bit će slobodno. Sindikat će biti slobodan i samostalan. Izbjeglice će imati državljanstvo. Vodit ćemo brigu o srpskim iseljenicima. Profesionalna policija će da vodi računa o građanima, a profesionalna vojska bit će stup odbrane naše zemlje. Sloboda vjeroispovesti bit će zagarantovana. Sloboda štampe potpuno je zagarantovana. Sloboda okupljanja bit će neprikosnovena. Pravo na svojinu bit će garantovano. Pravo na rad bit će jednako za sve. Pravo na obrazovanje bit će dostupno svima. Svojim glasovima odlučit ćete šta će biti s vama, kako nam Bog pomogao. Član izvršnog odbora dr. Zoran Kljajić smatra da je vlast u Crnoj Gori direktno podređena Slobodanu Miloševiću, a on svoje supruzi, nekadašnjoj profesorici marksizma. A možda je i to jedan od razloga što se Crna Gora ne može nazvati pravnom državom. Riječi su člana Centralne otadžbinske uprave Radovana Božovića. Nepoštovanje prava danas u Crnoj Gori je opšta pojava. Erozija prava je započeta od strane vlasti koja se stavila iznad zakona i iznad naroda. Pravo je izgubilo bitku. Vlast prava je nestala, a na njeno mjesto je stupila vlast neobuzdanih pojedinaca i grupa. Slobode i prava građana se masovno ugrožavaju i krše. Sudska vlast nije samostalna, sudije nisu nezavisne. U totalnoj su podređenosti od vlade, koje su od izvršne vlasti. Pravda je spora i nesigurna. Spora pravda, gotova nepravda, kaže naš narod. Ali mač pravde stiže. Taj mač smo mi, srpski radikali. Kod nas u sudovanju ne vlada načelo zapadnih demokracija, neka se pravda vrši, pa makar i svijet propao. Kod nas još uvijek važi boljševičko načelo, svrha opravdava sredstva. Sudovi ne sude u ime naroda nego za račun Demokratske partije socijalista i zato DPS na izborima mora da izgubi vlast, da bi srpski radikali uspostavili državu jednakih prava za sve, poručuje građanima Podgorice i Crne Gore Radovan Božović. Dobili smo prvo mjesto da nas glasate, a iza nas je DPS. I treći znak, kao sveto trojstvo, jeste vaše noćešnje prisustvo ovdje. Budite oprezni, nemojte se povoditi za tim kako je ko odjeven, kako je ko začešljan, koliko je ko ovakav i onakav, nego gledajte koliko su političke vođe kristolike, jer mi smo pravoslavni, hrišćanski, srpski narod. Mi moramo vratiti dostojanstvo svojoj crkvi, svojim vraćanjem njoj mučenici, a Novak Kilibarda stvori stranku Antonija Abramovića. Novak Kilibarda traži da se vrati, da se osnuje šiptarska katedra u zenitu srpstva Crne Gore u Nikšiću. Kako li mu dobro stoji šiptarsko keče? Neka ga neki slikar naslika da ostane svjedočanstvo izdaje u Crnoj Gori. Pa onda traži da se Volksdeutscheri Njemci iz Vojvodine ponovo vamo vrate, a Brozić je istjerao. Pa prizna komunističku crnogorsku naciju. Posrami sebe znalca o Njegošu svojom tankom politikom, svojom prevrtljivošću, svojom izdajom.
i na koncu šta učini? Ode u crnogorsku naciju, dobre ljude i patriote odvede tamo. I nećemo konačno da se njime više bavimo. Bavite se vi, njim i Mitrom Čvorovićem, koji je drugi DPS na sljedećim izborima. Ja ću vas, poštovane dame, sestre naše, majke, djece naše, djevojke naše, momci koji se ne možete oženiti i zasnovati porodicu, pozdraviti našim epskim biserom. Sestro moja, rodi mi sestrića da ujaka brani od Turaka. Aćim Višnjić je ni kriv ni dužan robijao 5 mjeseci i to samo zato što je za skupštinskom govornicom saopštavao istinu, podsjetio je Podgoričane predsjednik Centralne otadžbinske uprave svih srpskih zemalja, dr. Vojislav Šešelj. Mislili su da će tako slomiti Srpsku radikalnu stranku, da će slomiti Aćima Višnjića, a on odobija svojih 5 mjeseci, pa izađe još oštriji, još radikalniji, još upoljniji, još hrabriji. Pa tamnice su uvijek bile mesto gdje su se čeličili srpski radikali. Pa ima li tog pravog srpskog radikala koji se boji batina, koji se boji tamnice, koji se boji vlasti, koji se boji policije? Ima li tog srpskog radikala? Kad su vidjeli da ni to ne pomaže, onda su celu srpsku radikalnu stranku brutalno, protivustavno, protiv zakona izbacili iz Narodne skupštine Crne Gore. Mi smo srpski radikali zahvalni i Slobodanu Miloševiću i Momiru Bulatoviću, socijalističkim režimima i u Srbiji i u Crnoj Gori na svim ovim progonima kojima su nas izlagali. Ti progoni, hapšenja, batinanja nama su pomogla da očistimo srpsku radikalnu stranku. Otpali su svi oni jadni, kukavni, slabi, nemoćni karijeristi koji su računali da će uz pomoć srpske radikalne stranke da se dočepaju materijalnog bogatstva, privilegija, da će steći neku korist. Onaj koji ide u srpsku radikalnu stranku zna da ga čekaju nevolje, iskušenja, borba, znoj, muka, ali zna da se bori za otadžbinu i srpstvo i da za otadžbinu i srpstvo vredi žrtvovati mnogo toga u životu ako su plodovi te borbe tako primamljivi. Jedinstvena srpska država, sloboda, demokratija, ekonomski prosperitet i socijalna pravda. I evo sada Srpska radikalna stranka preporođena izlazi među vas. Imamo dovoljno snage da se obračunamo sa socijalističkim režimom, da uzmemo vlast vašom voljom i vašim poverenjem. I mi, srpski radikali, smo spremni na nova iskušenja. Zašto nas socijalisti i u Srbiji i u Crnoj Gori toliko mrze? Zato što budimo njihovu nečistu savest, zato što su i oni bili na istim nacionalnim i patriotskim pozicijama, i Slobodan Milošević i Momir Bulatović, pa mi sadašnji čelnici Srpske radikalne stranke zdušno smo učestvovali u onom talasu narodnog gneva i revolta koji je 80. godina doveo na vlast i Slobodana Miloševića i Momira Bulatovića. I Milošević i Bulatović i crnogorski i srbijanski socijalisti okrenuli su čurak naopako, legli na rudu velikim silama, izašli u susret srpskim neprijateljima, a srpski radikali su kao kremen kamen ostali na braniku otadžbine i srpstva. Zbog toga nas mrze. Kao konvertiti, nema goreg tučina od poturice, pokazalo se i u ovom slučaju. Sve dok mi postojimo kao jedina ispravna srpska nacionalna opcija, oni mira imati neće. Nama su problem oni koji su do juče se busali u prsa kao veliki Srbi, pa okrenuli čurak naopako, a istrošili ogromnu srpsku nacionalnu energiju gradeći svoje partije.
Oni moraju biti javno žigosani. I šta je ta koalicija Narodne stranke i Liberalnog saveza? To vam je kao kad spojite vatru i vodu. Kad se spoji vatra i voda, dobija se magla. I upravo ta narodna sloga seje maglu po Crnoj Gori. Koji će častan i pošten Srbin za njih glasati? Ima li toga? Ja još ni jednog nisam sreo. Postoje neke druge male političke partijice koje se busaju u prsa da su srpske, ali nije dovoljno biti Srbin. Treba biti pošten i častan Srbin da bi narod imao u političara poverenje. Šta da radimo sa tom Srpskom sabornom strankom? Predvodi je Mitalj Čvorović. Pre nekoliko godina Narodnoj stranci je po nalogu Demokratske partije socijalista pokrao poslaničke mandate u Narodnoj skupštini, dok je još uvek Ilibajda zastupao nacionalnu opciju. Je li istina? 1991. godine se to desilo, početkom 1992. Mi smo svesni svih istorijskih iskušenja, svih opasnosti koji su se nadvile nad srpskim narodom. Ali smo krenuli kroz sve srpske zemlje, bukvalno od grada do grada, od sela do sela, da svojim radikalskim programom, da svojom političkom koncepcijom, svojim političkim stavovima, svojom hrabrošću, čašću i poštenjem svedočimo da za srpski narod postoji optimalna politička alternativa. Postoji jedna politička partija koja je u stanju da zaštiti srpske nacionalne interese. Postoji jedna politička partija koja može srpski narod izbaviti iz ekonomske krize. Postoji jedna politička partija koja je spremna da srpski narod spasi od socijalne bede. Postoji jedna politička partija kojoj je glavni cilj da što pre oslobodi i ujedini sve srpske zemlje, da stvori veliku Srbiju. Ta politička partija zove se Srpska radikalna stranka. Živela velika Srbija! Radikali,